Dobar dan, srdačan pozdrav svima i dobrodošli na našu radionicu Svetska muzika 381 Sirogojna. Ono što ćemo danas pokušati da približimo jeste u stvari narodno tradicionalno stvaralaštvo duhovnost kroz prizmu tradicionalne muzike, odnosno pre svega tradicionalnih instrumenta, ali će svakako to biti između ostalog jedan segment i tradicionalno pevanje. Tradicionalno folklorno stvaralaštvo, njegova zapravo misija jeste da pokušamo da taj svet narodne tradicije, tradicionalno folklorno stvaralaštvo i samim time i duhovnosti izvedemo iz te neke blage senke u savremenom čoveku i da mu ponudimo kao jedan od načina razmišljanja. Za mene je od uvek, pa i do skora, bilo uvek intrigantno pitanje, neki nerešiv rebus, šta je to tradicionalnog čoveka pokretalo da on, pored svih dnevnih aktivnosti koje su mu obezbeđivale neke elementarne sredstva za život, svega onoga što je zaista iziskivalo trud, vreme i energiju, šta ga je to pokretalo da on usmira i dana stvara? Danas ga mi zovemo kaval. U različitim kulturama imaju različite terminološke odrednice za ovakav instrument. Ali možemo da kažemo da je ovaj jedan od prvih. Čuveni prijatelj vetar i kretanjem kroz tu trsku dobijao se neki ton. I naravno, razmišljajući i povezujući stvari po logičnom nizu koji je njemu bio jednostavan tada, tom našem tradicionalnom divnom čoveku široke duše, bilo sasvim logično da pod B ovo pače trske stavi na taj interesantan kaval, odnosno na šuplju cevčicu i da proba da svira sa prvim nekim piskom. Da bi dobio neki instrument koji mi danas zovemo gajdenica ili karabica ili već ima jako mnogo naziva u različitim kulturama, ume da bude poprilično zamorno. Pa pošto je naporno, zašto ja ne bih imao još jedna rezervna pluća? Sasvim logično. A i to je moguće. Mešina koja se pravila od jagnjeće ili jareće kože mogla da bude savršen još jedan par plućnih krila. Pa kada se lepo ta interesantna pača instrumenta, ta gajdenica ili karabica, stavi recimo na još i poveže u jedan sistem koji čini još jedno plućno krilo, odnosno još jedan plućni mehur, onda dobijemo nešto što danas identifikujemo sa gajdama. Još jedna trska, zajedno u ljubavi sa pačetom kavala, proizvodi nešto sasvim drugačije. Danas ih još zovu južnomoravske gajde ili niške gajde, južnjačke gajde. Ima jako mnogo naziva, ja ih zovem ljubav. Pa se pojavila na Rodopskim planinama velika ili kaba gajda. Sam termin kaba znači nešto veliko. Pa sad ćemo da vidimo kako zvuče te velike kaba gajde, velika sestra ovih naših malih gajdi. Ovo su najmanje sestrice, odnosno najmanje đura gajde ili šopske gajde. One su danas rasprostranjeni na srpsko-bugarskoj granici, inače se nadaleko sviralo. Princip sviranja je isto potpuno jednak, ali šta me sad podstaklo na razmišljanjima? Jedna interesantna priča. Moji prijatelji harmonikaši kažu oni meni, šta pa ne možeš ti da odsviraš na tim gajdama ono što mi možemo na harmonici. Mene je to na neki način pokrenulo da razmišljam. Pa kako su postojala ta naša tradicionalna kola? Zar su moguće da su čekala da se pojave harmonika da bi se odsvirala? Međutim, šta je interesantno? Evolucija harmonike je zapravo iz gajdi. Mešina kao i kod harmonike, melodijska svirala kao i kod harmonike, evo i basovi. Dolaskom harmonike Srbi su nekako lako ostavili svoje gajde, uzeli harmoniku, počeli da sviraju, ali su počeli da sviraju svoje tradicionalna kola na harmonici. Ja se zareknem da ću jednog dana svirati na gajdama kola koje sviraju harmonikaši. I ni manje ni više zareknem se da sviram kolo Ljubiše Pavkovića Katon's Horn.
Ako je i pevao u dva glasa, nema razloga i da ne svira u dva glasa. Pa je na jednu gajdenicu dodao ni manje ni više već još jednu trsku da bi sama gajdenica mogla da peva u dva glasa. Pa je mogao gajdaš dok svira da osnovnu melodiju prati još jedan glas. A ove gajde, kako ih još zovu vojvođanske gajde, ili slavonske gajde, ili mokreninske gajde, imaju svoju interesantnu priču. Ranila 9 godina, mile moj, mile. A dok su se gajde razvijale, dok su one rasle, dok su one dobijale jedan, drugi, treći deo, dok se njihova forma izražavanja povećavala sa jedne strane, sa druge strane razvijala se sasvim druga porodica instrumenta. A to se zovu se diple. A diple su upravo ono što je deo mene, što je moja esencija postojanja. Jer moj deda je bio diplar, njegov deda je bio diplar i otkad se znamo, svi smo diplari. I ono što je interesantno jeste fizionomija samog instrumenta. Napred možete da vidite jednu glavu, oči, nos, usta. Napred su još dva roga, izrađena od kljevaca, odnosno zubaca divlje svinje. Nazad je simbol muškosti. Napred je dulac, a diple se inače zovu, samo ovaj drveni instrument može da se svira na preduške, odnosno bez mešine. Diple su instrument na koji se ne igra. Na diple se ne peva, ne igra, već diple su instrument koji je svojevrstan sistem poruka. Kroz diplanje, diplar može da namenjuje. A šta može da namenjuje? Može da namenjuje radu, da se vrate ovce. Može da namenjuje neke lascidne poruke, neke želje, ljubavne poruke. I ljudi iz jednog lokaliteta nepogrešivo mogu da kodiraju šta je diplar želeo da kaže i šta da poručuje. Mala moja, kad te povedemo, 4 sela ne bi te otelo. One nemaju osnovnu skalu, nisu temperovan sistem od određenih broja tonova. Sam instrument predstavljaju staroslovensko božanstvo Velesa. Tako da se nekoliko ljudi od Pera slažu s tim da su to najstariji recidivi muzičke prakse u Srbiji. Šta je zapravo zajedničko svim ovim instrumentima i celoj ovoj priči? A zajedničko je upravo to da svi ovi instrumenti ne mogu da se sviraju ako se ne ljube. Isto tako je naša narodna tradicija, ako je ne prigralimo, iskreno, neposredno, snažno i ne ljubimo celim srcem, ostaće kao eho u prošlosti koji ćemo, nažalost, zaboraviti, a na to niko od nas zaista nema pravo. To je ono što treba da ostavimo amanet generacijama i posle nas.